su dva recepta koje sam željela pokazati. Možda vam ne trebam pokazati jer su vrlo jednostavni. I ovo je šampon koji bi ja preporučila svima koji bi željeli da se prebace sa konvencionalne kozmetike u prirodne. Zašto? Kada koristite konvencionalne šampone koji u sebi sadrže i silikone i sve druge tvari koje nisu dobre, zadržavaju vam se na kosi. Vi njih ne možete oprati jednostavno. Znači, treba neki vremenski period da se oni isperu iz vaše kose. Zato su ovi šamponi jako dobri jer ispiru u stvari sve te štetne tvari i onda možete recimo preći na jedan prirodan šampon. Prvi šampon je znači jedna žlica sode bikarbone. Biljo, ćeš ići napraviti? Sad se mi je stavilo onako na... Evo ovako. Pa onda neko može da ponese kući da proba ako želi. Ok, znači možeš teglu uzeti. Soda bikarbonat je ovdje. Imaš ove kašike. Ovo su vam dobre kašike što su već označene. Tako da gramaža, jel? Da, znači evo, znači jedna kašika sode bikarbone. I onda ćemo staviti jednu šolju vode. Ravna, jel? Da. Stavite jednu šolju vode. Dobro, nema veze, možeš da promišljaš. Sad, ja bi recimo u kućnim uvjetima, ok, ako nemate eterična ulja, možete koristiti ovako. Međutim, ja volim staviti eterična ulja zato što su oni zaista dobro za kožu i za skalp. Ružmarin je jedan dobar eterično ulje jer pospješuje cirkulaciju. Muški uvijek vole to. Cirkulaciju. Evo, stavimo par kapi samo. Tako, evo, 2 kapi može. I evo možemo... već dobro miriš. Da. Ok, ajde, lavandu ćemo ostaviti za regenerator. Znači, to uzmete, smočite kosu, uzmete tu sodu bikarbonu sa tim šamponom i utrljate u kosu. Neće vam pjeniti, ali će vam oprati kosu. Neće vam biti ni masna, ni prljava. Zaista je dobar šampon. Sad, pošto je soda bikarbona bazna, treba nešto da izbalansiramo. Šta bi to bilo? Imamo ovdje neko koji završi. Kemičar. Šta bi bilo? Neki limun? Limun, ovo je sirće. Koristit ćemo sirće. Sirće je odličan za kosu. Znači, on vam je super regenerator. Ne morate kupovati regeneratore. Znači, on tako omekša kosu da je zaista super za korištenje. Evo, to je tu ovaj recept. Znači, nakon ove recepta sode bikarbone, idete i ispirite poslije sa ovom recepturom. To vam je kao regenerator. Nakon pranja sa sodom bikarbonom. Ćemo nešto drugo? Možeš. Znači, vrlo jednostavni recepti. Tu ide znači, jedna kašika jabučnog octa i jedna šalica vode. Možeš plastično, možeš. Sad, u taj ocat, ako ćete koristiti to, vi možete staviti različite biljke. Imati recimo samo jednu flašu koja će vam biti kao regenerator. Možete staviti unutra koprivu i neke druge biljke koje su dobre, žalfiju, na primjer, koje dobre su za kosu, lavandu. Sad, da, znači, puno toga se možete. Koristim njene prirodne šampone, ja volim kad ima mente i ja stavljam više nego što treba, pa mi onda tako ima hladno. Malo bridi. Bridi. I znači sad jedna šolja. Stavit ćemo eterično ulje. Da? Da. Pa ako može bez aluminijama bilo bi bolje. A ovo da stavimo eterične zato što se oni mešaju ulje i u alkohol. Se dobro pomešaju. Dobro se pomešaju, promućka. Znači sad se stavi poklopac, promućka se i stavi se na kosu. Sad tu ćemo staviti lavandu. Tako. I više nema miris octa. Ja barem, meni možeš malo da podijeliš, ako hoće ljudi da pomirišu. Ne osjeti se, jel tako? Ali ako se osjeti, znači to vam ispari. Ako nemate eterično ulje,
Nije problem, znači vi ćete, taj prvi efekt će biti da malo miriši, ali će ispariti, znači i neće imati više taj miris. Neutralizira se skroz. Da. Može bilo koje. Ja volim lavandu, nekako mi ono najviše paše u staje to sirće, da ga nekako izbalansira, ali može bilo koje. A i ne mora, znači ako nemate kod kuće, stvarno nije problem da ne koristite. Nećete im mirisati. To je eterično ulje lavande. Da. Na kosu, cijelu kosu, na cijelu kosu. Da. Pa je, mislim, ta tegla je, poprilično velika. Ako nije dovoljna, napravite još jednu. Ne košta vas puno. Tako je. Znači, prvo idete sa ovom recepturom sode bikarbone. Znači, to utrljete u glavu kao šampon u tijeme i isperete. Nakon toga ide ova receptura. Ne pere se, to je zadnje. To je zadnje. Znači, poslije toga ispere se sa vodom. Znači, poslije ovoga ispere se sa vodom još. A opet i poslije ovo drugo? Da. Znači, stavi se taj ocat, to se stavi i onda isperete. Da, i kosa bude stvarno mekana, baš kao da ste stavili pravi regenerator. I dobro je što izbalansira, znači pH balans, jer ovdje imate bazno, sodu bikarbonu, a ovdje imate kiselo, znači napravi balans. Ok, druga receptura je, evo možemo ovo napraviti, to je, možemo možda u ovo. Ja uvijek, iako ovdje prvo sam stavila vodu, volim započeti prvo sa ovim netekućim sastojcima, pa onda dodajem vode, jer gustoću sami određujete koliko hoćete da vam bude gust šampon. Znači idemo ovako, idemo sa glinom prvo. Treba nam 1 žlica bentonit gline, ali idemo sa plastikom, jer glinu uglavnom koristite plastične ili ove drvene. Nemojte koristiti metalne kašike, zato što glina ima negativan naboj, a svi toksični sastojci su pozitivni naboj. Znači on ako ga koristite sa metalnom, promijeni mu naboj, tako da je dobro da se koristi, dobro, ok, malo više, nema veze. Kao što imate pozitivne i negativne ione, jel tako, u zraku, tako i ovo moramo paziti da ne koristimo metal. Ok, sad, 1 žlica kokosovog ulja, to je opcionalno, zato ako imate masnu kosu, onda nemojte stavljati. Ako imate suhu kosu, onda stavite. Sad ne znam da li možemo, ajde, stavit ćemo. Stavi. Imamo. Evo ovo je kokosovo ulje. Može da otvoriš. Može na pomalo, može na manu? Znači to je jedna žličica, to je mala, da. Čekaj, imaš čak. To je bila ova, ali dobro, može ovaj. To je pola, malo manje od toga. Može. Čekaj, možeš s ovim. Sad ovdje ćemo staviti opet sirće. Idemo 1 kašika. Možeš da izbrišeš, ja sam ovdje stavila ovo da možeš da izbrišeš ako ti je. Aha. Tako. Dobro. Možeš sa ovom. I dodat ćemo tu još malo vode, četvrtina do pola šalice. Ali da vidimo, možda čak ni ne treba puno. Imamo četvrtina. I dodat ćemo opet evo lavandu. Par kapi. Ja bih dodala još malo, čisto da se glina može, da ne bude ne stoji u kosi. Znači ne tražimo da bude ono pakung,
da bude maska, nego da bude nešto što će moći da se utrlja u kosu i da se lakše ispere. Znači više idemo na neku tekuću verziju. To je to. Ovo ulje samo još malo. Aha. Da ne treba možda tople vode dodavati da se isto ulje iz... Ma može, pa uglavnom ako ćete raditi, mi sad nemamo toplu vodu, ali kad ćete koristiti, onda je dobro toplu vodu koristiti da ne stavljate hladnu vodu na glavu. Tako da onda bi se i to ulje lakše otopilo. Da bi se ulje istopilo, sam malo otoplija voda. Ali to je to. Da, to je to. Evo, miris je i dalje, opet se ne osjeti. Da, ne osjeća se sirća. Da, znači to je eto druga receptura. Izvini, Ines. Da. A šta je ono drugo, jedna žlica bentonit gline. Ok, bentonit glina to može da bude zeolit ili bentonit glina. Evo ja imam ovaj kaolin glina. Znači imate različite vrste gline, ali u ovom receptu nije bitno. Bitno je da je glina. Znači ovaj recept kaže bentonit glina, ali može i zeolit, šta god imate. A gdje se to kupuje? Pa kod nas je u zdravoj hrani. Aha, bile? Zeolit. Da, ovo se više koristi u kozmetičke svrhe, pa sam ja donijela tu jer ja tu koristim, ali može i zeolit. Ne znam kako se što kod vas zove. Zeolit. Znači možete zeolit koristiti bez problema. Ok, znači da li su vam jednostavni ovi recepti? Znači imate kod kuće, jednostavno možete napraviti. Evo jedno pitanje. Izvolite. Koliko vremena to može da stoji taj šampon? Da li možemo da napravimo veću količinu pa da koristimo nekoliko puta ili da napravimo svaki put pre nego što koristimo? Pa ja ne znam, ja sam uvijek pravila novo, jer stvarno nije nešto komplicirano za napraviti. Samo se promućka, stavi se u teglu i mislim, ovo smo sad stavili u teglu, ali bilo bi dobro možda neku bočicu da se stavi, pa se onako može lakše stiskat. Ali nije veliki problem da se napravi. Mislim da tjedan dana može stajati. Da. Može čak ni ne mora jer nije ništa pokvarljivo. Ništa nije pokvarljivo, ali najbolje je svježe napraviti, po meni. Molim. Ok, idemo dalje da vidimo koji dalje imamo. Evo, ovo je šampon koji ja pravim. Ja sam dugo tražila neki šampon koji meni odgovara. Znači, ja moram da kažem, sve ove proizvode koje ja ovdje imam sam počela raditi za sebe. Vi ste vidjeli koji sam problem imala. I ja nisam uopće se planirala baviti tim poslom da ja to prodajem. Međutim, meni su prijatelji potaknuli, molim te, daj da možemo kupiti. Pa sam eto te proizvode koje ja osobno koristim ponudila i drugim ljudima. Znači, ovo je šampon koji imamo ovdje. Nemamo ga više, smo prodali. Imam ja. Dobro, uglavnom, evo, sastojci u njemu su opet hidrolati. U ovom slučaju imam hidrolate kamilice, lavande i žalfije, jako dobre za kosu. Imam kokosov glukozid, kokosov betain, objasnit ću šta je to, biljni glicerin, gzantan guma koji samo pomaže da se zgusne ta smjesa. Geogard je prirodan konzervans koji se koristi u prirodnoj kozmetici, znači odobren je da se koristi u prirodnoj kozmetici. I eterično ulje, u ovom slučaju su ružmarin, kedar i pepermint. Znači on je jako dobar za cirkulaciju kože, to je za mog supruga jako bitno, pošto malo gubi kosu. Mada sam čula profesor od moje kćerke iz violine, on je rekao da se njemu popravlja gustoća kosa, on je onako proćelav, pa eto. Znači, kokosov glukozid i betain su prirodni surfaktanti na bazi kokosa i voćnog šećera. Znači, potpuno prirodni proizvodi, sastojci koji pomažu da, znači pomaže da proizvod pjeni na prirodnoj bazi. A Geogard, kao što sam rekla, je konzervans koji je odobran od EcoCert organizacije za certificiranje organskih proizvoda. Znači sve maksimum prirodno. Konzervans moramo staviti jer jednostavno kad imate vodu u bilo koje proizvodu, on će se kvariti. Znači mi moramo naći neki način da zaštitimo da se ne pokvari. Idemo dalje. Znači pasta za zube, konvencionalna. Koristimo je svaki dan, tako, barem 2 puta na dan. Evo ga, Colgate Total, to vam je, ako pogledate na Google koji je broj 1 pasta za zube u svijetu, to je ta. Ona izgleda ovako. 100 ml košta 440 dinara. Ajde pogledamo sastojke. Znači, ja nisam išla u sve sastojke, ali sam išla u one koji su nam bitne da vidimo šta su. Znači, imamo deterđente, insekticid. Pa ne znam šta će nam insekticid u pasti za zube. Umjetni zaslađivač, koroziv, umjetni zaslađivač, ponovno umjetne boje i naravno umjetni mirisi. I naredem sadrži flor.
Prirodna biljna pasta za zube, evo to ćemo mi napraviti. Vrlo jednostavan recept, možete sami napraviti. Asistent. Može tu. Ok, znači ovdje imam samljevenu nanu, čaj od nane. Ja sam je samljela u onom mlinčiću za kavu, znači ne morate imati neke posebne skupe aparate. I onda sam je na ono sito, što sitnije mogla, prosjela, tako da ima što manje tih nekih krupnih komadića. Znači u ovaj recept nam idu 2 kašike praha nane. 2 kašike praha nane. Idemo sa 2 kašike sode bikarbone. To nam je tu plava kesica. Možda ti je lakše da staviš je unutra. Ja da ne bih miješala. Ili imaš i ovo, gledaj, u ovoj kesici isto soda bikarbona. Ti je ovo lakše? Znači, soda bikarbona služi ovdje kao da malo skida te naslaga. Ona je malo, ima taj grublji sastojak. Abrazivno, da, abrazivno djeluje, ali nije, deterđent. Meni je fascinantno, ja kad vidim recimo te proizvode konvencionalne koji sebi sadrže deterđente, pa mi možemo onda deterđent za veš ili za suđe početi koristiti kao prirodnu, kao kozmetiku, mislim. Ne razumijem to, ali eto, stavljaju svašta. Ok, to možemo da promješamo malo. Promješaj. Da. Da li je osnova ovih recepta svi što do sad rekli, to su vaše kombinatorike ili negdje su neke stvari zapisi? Pa ja gledam da, znači... Da li ste to vi sami eksperimentirali? Pa ja eksperimentiram stalno. Tako da i moje recepture su stvari recepture koje sam ja sama pokušavala, recimo pasta za zube sam baš dugo, par godina sam je pokušala napraviti, da ispadne takva. Ovo jesu neke, ima neke stvari koje sam pokupila sa interneta, pa onda dodala neke svoje stvari. Znači, moram vam, kada počnete raditi tako neke proizvode, kao i recepti za kuhanje, imate neku početnu ideju, a onda vi razradite onako kako znate da bi bilo bolje. Dobro, to je promješano. Sada ovdje imamo samo još par kapi ulja. Može biti badem ili neko drugo, evo ja imam ovdje lješnjakovo. Neki su od ovih recepata koje sam ja prvobitno koristila, pa sam onda razradila u neke druge recepture. Nešto ovdje ide? Ok, tu sad ide hidrolat i par kapi tečnog ulja. Uzet ćemo žalfiju, pošto je žalfija jako dobra za zube. Znači ovdje piše 100 ml plus minus, znači opet zavisi koliko gustoću želite, koliko volite gustoću paste za zube. Ja sad neću vagat, nego ćemo evo ovako otprilike, pa ti promješaj. To se kupuje. Znači, ako nemate hidrolat, može se napraviti čaj od žalfije. Znači, da, ako nema, znači ja koristim hidrolate u drugoj kozmetici, pa kupujem ovako velike, ali nije nešto što morate da nabavite sa strane, nego napravite čaj i onda taj čaj koristite od žalfije. Može još malo. I koristit ćemo mentu, naravno, u pasti za zube. Ako imamo u laboratoriju, mogli smo da destilujemo nešto. Da. Latice ruže, na primjer. To je bilo šta? To je menta, nana. Ja bi tu možda još malo dodala. Da. Može i demonstracija na licu mesta.
Znači morate shvatiti kada radite zamjenu sa konvencionalnog prirodne da nećete imati iste te teksture na koje ste navikli. Ali ja uvijek kažem da je bolje imati malo teksturu koja možda baš nije nešto očaravajuća, ali vam je za zdravlje puno bolje. Tako da morate da se naviknete na te stvari. Zato sam vam htjela pokazati jednostavne recepte koje možete napraviti kod kuće, ne morate ih nabavljati od ne znam kuda, kao što ja nabavljam, znači sve ovo mora biti specifična nekakav radnja koja se bavi sa tim sastojcima, da imate sastojke, već nešto što možete napraviti kod kuće. Pa ako možete s ovim proći, ako hoćete napraviti neki kompliciraniji recept, zovite me, kontaktirajte me, ja sam otvorena uvijek da vam dam savjete i da... Ja bih da spodelim nešto što si mi ti rekla, da je bila jedna žena koja je imala problem sa desnima, da je čak ako zagrize jabuku da je krvare desni. Da. Pa je ona napravila specijalno za nju pastu koja je pomogla da je to pomogne. Pa ova pasta za zube, u stvari to je ta, da. I tu ima i klinčiće, je li tako? Ima. Karanfilić. Da. Kad sam ja počela prvi put da koristim ovo, jer sam pre toga koristila lakalut pastu i to mi kao bila super, meni to bilo malo, krcka mi pod zubima, znate, ali ta kutica, evo ovolika je, traje jako dugo. Ja stvarno perem redovno zube, ali to traje. I dok sam ja to potrošila do kraja i sad odjedan puta, evo već mi je na kraju, ajde sad ću uzeti ponovo lakalut. Jao ljudi moji, ne možete. Posle mi je bilo čudno kako sam ja mogla perem sa ovo, nevjerovatno, neuporedivo. Iako mi je u početku bilo čudno, kao krckavo mi je, ali to tako dobro delo. Da, malo, ti sastojci onako malo su krckavi u ustima, ali lijepo pjeni i ono što je super je što, kao prvo znate da je 100% zdravo, kao drugo, odlično vam opere zube, znači, a imate te osjećaj svježine, jednostavno, ne znam. Kažite? Da li ovo pošto ja sam kupovala ulje od Sempreviva, što su... Sempreviva, oni su dobri, eterična ulja, oni rade i hidrolate. Da, kupovala sam i hidrolate. Da. To sam htjela da pitam. Njihova su ulja čista su dobra. Jesu. Super. Da. Ambalaža? Je li bitno kako je ambalaža ili nije? Pa za ovu pastu za zube koju ja pravim, bitno je da ili je plastika ili staklena, zato što koristim opet glinu koja ne može ići u metal. Znači ne koristim metal, sad god miješam, ne koristim metalne žlice ili bilo šta, nego stavljam ili u plastiku ili u staklo. Sad, staklo bi možda bilo idealnije, ja bi izabrala staklo, međutim ja kad šaljem to poštom, to je jednostavno nemoguća misija, to će se potrgati, znači ljudi ne dobiju to u komadu. Tako da stavljam u plastiku, ali uvijek kažem ljudima, znači ovo su baš onako super, možete staviti bilo šta unutra. Kad iskoristite, ja koristim to za sjeme recimo, da držim za sadnju, puno toga se može reciklirati da se koristi za nešto drugo. Ako je rok trajanja za pastu? Rok trajanja za pastu. Pasta za zube, znači nema konzervans, zato što jednostavno stavljamo je u usta, ali ima eterična ulja koja je sprečavaju da se pokvari. Znači ona traje sigurno 3-4 mjeseca 100%, ali neće vam toliko dugo trajati. Znači kogod kupi pastu traje možda mjesec dana, zavisi kolika je porodica i kupuju novu. Znači zato nisam ni htjela gledati neke konzervanse da stavljam jer ide u usta, jel? Dobro. Znači evo ovako izgleda ta pasta za zube, mi smo ovako neku teksturu napravili, a vi možete kad je probate... Da. Сакав да ве прашам во врска со пастата за заби. Мене многу одамна ми има кажано дека ако немаш класична паста за заби, може да се измине забите и само со сода бикарбона. Дали е тоа вистина или мора да се прави цела ова комбинација? Soda bikarbona može biti malo prejaka. Ja u moje pasti za zube nemam sodu bikarbonu jer ako se kontinuirano koristi, može vam biti prejaka na zube. Ono što možete koristiti je recimo drveni aktivni ugalj. On je jako dobar isto za izbjeljivanje zuba, za dezinfekciju, tako da možete i to koristiti privremeno. Također možete koristiti recimo kokosovo ulje. Kokosovo ulje isto lijepo čisti zube, je da je masno, ali također skida bakterije i ako stavite malo eteričnog ulja, tako da treba mijenjati. Nije dobro koristiti stalno jedno. Znači ja sodu bikarbonu baš iz tog razloga nisam stavila u pastu za zube. Znači sastojke koje ja imam su koje možete koristiti jedan duži vremenski period. Znači može i bez soda bikarbona, drugite работи? Može. Znači ovo bi se i moglo izbjeći sodu bikarbonu da koristite samo znači glinu, pa onda opet ubacite kasnije. Znači malo mijenjate taj recept.
Ok, znači ovo je pasta za zuba koju ja pravim, koristim kaolin glinu, kalcijev karbonat, nim prah koji je odličan protiv krvarenja zuba, desni, saponificirana ulja, kokosa, masline i ricinusa, biljni glicerin, hidrolat, kzantan guma koja je steže, stevija koja je prirodna zelena stevija, ne onaj umjetni bijela, i eterična ulja. Znači to je u pasti za zube koju ja pravim. Sljedeći sastojak je dezodorans. Znači to je nešto što isto koristimo često, svakodnevno. Ovdje imam fa dezodorans, Fresh and Dry Pink Sorbet. Jedan da pogledamo sastojke. Prvo imamo aluminij, znači to je nešto što trebamo da izbjegnemo. Zatim imamo silikon, imamo hormone, što znamo da uzrokuje disbalans hormona. Za ovaj također znamo da izaziva rak. Onda imamo sintetičke mirise, aluminijum-agen, ponovno i opet sintetički mirisi. Znači nije nešto što bi pogotovo stavljali pazuh gdje se dosta se toga upi. Tu su nam žljezde koje trebaju da... Znojenje nije loše, razumijete, mi trebamo da se znojimo, na taj način se naše tijelo čisti, a često puta svi ti dezodoransi zaustavljaju znojenje i onda vi te toksine u stvari gomilate u sebi. Treba naći nekakav dezodorans koji će vam pomoći da se ne osjeti miris neugodan, ali da i dalje se znojite, to je normalno da se znojimo. Ok, ovo je jedan prirodnog dezodoransa, 1/4 šolje jabukovog sirćeta, pola četvrtine šolje destilovane vode, mislim na prokuvanu vodu, ne na da kupite ono što se stavlja u pegle i ne znam ja šta sve ne. Ili hidrolat, ako imate hidrolat. Eterična ulja, 5 kapi eukaliptusa, 5 kapi lavande, 5 kapi čajevca. Znači ova eterična ulja jako dobra protiv mirisa, neugodnog mirisa. Sipati u sprej bočicu jabukovo sirće, dodati eterična ulja i vodu, pre svake upotrebe promućkati, a ako vam treba jača zaštita, sipati sodu bikarbonu na predeo pazuha, pa poprskati sa sprejem. Doći će do one male, znate kako kad stavite sodu bikarbonu i sirće, malo se onako zapjeni. I to vam stvori jedan mali sloj zaštite. Čak ni ne morate ovo raditi. Ja sam imala prijatelje koji su koristili prirodan dezodorans, u jednoj flašici su imali sirće sa malo eteričnog ulja, u drugoj su imali ono kao solenku sa sodom bikarbonom. I oni bi samo stavili znači, tu solenku sa sodom bikarbonom, pošpricali sa octom i to bi ih držalo cijeli dan. Znači to je vrlo jednostavan recept koji možete kod kuće napraviti. Ja neću sad praviti ovaj, pravit ćemo jedan kruti. Evo još jedan, znači ovo isto jedan, 50 ml hidrolata, 5 grama sode bikarbone, 4 kape eteričnog ulja peperminta i 4 kape eteričnog ulja lavande. Znači ovo možete recimo praviti kombinaciju onoga sa da pospete sodu bikarbonu, ovo je stvari kao napravljeno zajedno. I soda bikarbona i ovih hidrolati i eterična ulja.